affectako empilweni yomuntu longumKristu. Lokusho ukuthi letithelo tamoya longcwele noma lesithelo isho njalo iBhayibheli lisho ukuthi fruits lithi fruit. Lokusho ukuthi lesithelo samoya longcwele bazalwane ngiso lesikhicitako sikhicite letiphiwo etonke njengoba sitatibona lama fruits njalo njengoba sitowabona onke lama fruits sithi ke akaveli noma ngakubhala kodwa na leli fruit leli livela kubo bonke labatelwe kabusha because ishinto sathi ngoba siyathi ukuthi ingcikitsi lenkulu la sifunza ngamoya ongcwele sikhuluma ngamoya ongcwele ukuthi ungubani umoya ongcwele sesamchaza sesifike lapho na sisibuka ke emafruit akhe the fruit of the Holy Spirit sasho sathi siyawathola ke eGalatians sithi ke nguye ke lo lokhicitayo lo moya longcwele nguye lo lokhicitayo display lama fruit noma le fruit empilweni yemuntu longumKristu asikhicitwa kumuntu lo lehedeni umuntu lo ngakholwa kodwa na le fruit likhicitwa kumuntu lotelwe kabusha umuntu lona moya longcwele angithi siyasho phela bazathi sithi moya longcwele lo lokhicitayo bakithi moya longcwele lo producer siyathi ke moya longcwele ukuthi utholakala kanjani samchaza ukuthi umuntu ungekwemukela Jesu Kristu abe inkosi nemsindisi wamemukela lapho ke moya longcwele ungena ngalelo la sithi ke uma kasafikile ke moya longcwele bese wenta umsebenzi la empilweni yalomzalwane yekuthi bese ke moya longcwele so uyakhipha so wenta umsebenzi wakhe wekuproducer isithelo la kulo muntu asesibuke ke bazalwane encwadini yaGalatians chapter number 5 incwadi yaGalatians batamfundzela nje bazalwane labafundzako ngathi namhlanje babona bazalwane bami labaye bavame ukufundza enewani namhla utawufunza verse 22 mawucala verse 22 sesike sibona ukuthi uthini kodwa ke bazalwane kukhona lesitakubona ngoba sitawufunda nje sithinze lana ngoba kukabili kukhona phindze la siphindze sibone khona ukuthi inyama yona ikhicita ini ngoba nayo inemisebenzi yakhona kukhona nayo inyama lekhicita uma usitawubona masicala maybe go verse 16 kodwa kwanyalo ngisafuna sibuke kakhulu ukuthi yini lekhicitwa umoya longcwele yini umoya ongcwele la ikhicita kumuntu lotelwe kabusha kumuntu lona moya longcwele yini sina sibona ngani umuntu ukuthi lo muntu lona unamoya longcwele uNkulunkulu ukhona ukusizisiwe sibona ngani dithe sitakubona khona la sifunzele kepha izithelo zikamoya futhi ngiyamangala lapha mangihele noma mangifundza ngizama kufunza nje letinye incwadi nalabanye babhali ngichecka lokuthi why lo mbhali lapha Paul avele nje aqale ngekuthando akaqali ngani ngejoy akaqali ngani ngepeace akaqali ngani ngekulunga kodwa na Paul ufike uqhamuka uqala ngethando abhale umbhali encwadini ya 1 John I think angathi chapter 1 kodwa na abese uyabhala athi uNkulunkulu uluthando amen uNkulunkulu kuyini bazalwane uluthando lo nkulunkulu manje uyabona ukuthi ipackage tonke letinfo letinye leti labo Job kindness nabo bantwana kufolisha under lo love ufuna ube nalo luthando ayibonge inkosi luthando ufuna ke uthi ke lo mbhali ke tithelo ke kodwa tithelo tamoya nguledi yabo mama luthando ziluthando
yebo mama nokujabula lokusho ukuthi nje bazalwane umKristu umzalwane lona moya longcwele kuye fanele sibone inthando. This one nje bazalwane is so deep. Okay makwa umzalwane wonke bazalwane angephinde wonke umuntu lona moya ongcwele wonke umuntu lohlengiwe wahlantwa ngengathi yaKristu kufanele kubonakale umsebenzi wamoya ongcwele kuye. Kufanele lomzalwane kubonakale sithelo lesiluthando kumkhomba ukuthi lo mzalwane ungenwe lo mzalwane lona ubuswa ngumoya ongcwele uphethwe ucontrolwa ngumoya ongcwele ngoba umoya ongcwele uthe makafika kuye wadala umoya ongcwele wadala ini thando loluthando lokuthi libonakaliswe bonke abantu. Awukhethi lapha ukuthi uma unamoya ongcwele bese uyakhetha nokuthi hayi mina ngicabanga ukuthi luthando angiludzingi. Uma nje umoya ongcwele aphila phakathi kwakho kufanele ukuthi sibone luthando. Yingakho umbhali makabhala uthi love one another. Siyathandana. Funa umKristu babonakale ngokuthandana ukuthi babuswa yini abazalwane. Babuswa ngumoya ongcwele. Ngani ngekuthandana. Awukwati ukuthi unamoya ongcwele kodwa ube ntemthando. Futhi awubukelanga moya ongcwele wena. In fact wena awubukelanga shothi Jesu. Kumbe singambonelela umzalwane lesitawuthi uphendvuke intolo noma uphendvuke 2 weeks back kodwa ngoba uyabona ukuthi usawuhlo uyabona ngamangala lapha ku20 kunemzalwane sona 40 years akhona kodwa solo mthando walokho uthando laJesu kuyalo alubonakala. How uma ngabe wemukela moya ongcwele sibona ngekuthi luthando kuwe luyabonakala luyakhithitwa luthando la kuwe awu lo mzalwane ngoba siyabona intolo siyamathi bekanjani intolo sibani hayi beneke kulungisana beneke yelo mfana loya yimbi inhlitiyo yalo mfana loya eyimbi wasuka lungisane nenhlitiyo yakhe embi wangena Jesu. Uma kangena Jesu wangena wonke uNkulunkulu Jesu moya ongcwele. Wathi makafika moya ongcwele wathi angikwati kuphila la kunenhlitiyo lembi khona. Wathanyela ukhishwa inhlitiyo lembi wakhishwa impini yalahlelwa ngaphandle wathi masakhiphile wase uyakhiphita moya ongcwele wapuchutela mthando. Sasibona lo msana soyahleka esibona lo msana sokhuluma kamnanzi nebantu phela mfuna sesibona lo msana bekangakhulumisi umuntu umsana nenhlitiyo lembi namusa soqala kwabamba kahle abantu kunjani my brother so uyabona lo msani so wenta sohlubaphathini ngempela uthomfa sembona so uyabapha ubapha lokuthide yini kanjani lo msani moya ongcwele ube sekudala sithelo lesiluthando. Intolo beningathi inje kodwa namuhla ngoba sengingenwe izwi ngenwe moya ongcwele la ufika wangehlula wathi makake wasiyadala ingakho lo bhala ukuthi akusasimi
lophilako kodwa na Kristu sophila kuphi manje singabona lunyombe emenzelisi lokuthi manje akufana lokuthi sewafa noNkulunkulu uma fika Kristu wafa yena inzondo inini wafa wasena sekukhamba semila Kristu kuye sogcwele amandla moyo ngcwele akasathi philele yena akasathi shayela umthetho kodwa na so shayelwa moyo ngcwele lo lapha phakathi kwe so yakhuluma moyo ngcwele yingakho sesibona ukuthonza abantu bayamtshela moyo ngcwele akhulunywa kanjena nebantu the Holy Spirit khuluma abakhuluma ke manje time kuliwe athi kuyaliwa nala ithi nyama wena ukanjena wena ufanele wonke sowe athi muhammed hayi phela nyalo lalela nyalo kusasika njalo nyalo so wentiwe wababusha wena so wakhiwe kabusha wena ngesimilo semlomo awusaphili nje ayitolo bheka okudala sokwendlulile sokuvela okusha asisafuni sibona ingubo lenzana mfana seyifile sale manje ubehavior saluvetha sithelo sethana inyama ithi godo mine ngikhule kanje mine ngiso athi bonke no not anymore Holy Spirit bazalwane angiphithi because wonke umuntu lokho hayi ukuthi kwedewe abantu labathide kodwa na wonke umuntu lo ngumKristu angiphithi wonke umuntu lo sinzisiwe lokuswa moyo ngcwele kufanele ukuthi abe nesithelo sentando. You like it or not, if ever you don't have love, if we don't see the fruit of love in your life, livangeli lakho, insinziso yakho, insinziso yakho questionable. Asahambe 5 years, 10 years. Asevangelini solomthelo sibonakala sentando hayakusiya ngaba kusuye moyo ngcwele ngcwele bafuthi akasibhade ngcwele akasinyuma ngiyaxolisa ukusebenzisa le gama lelo igama lelo ehlakahle angathi la South Africa kuthiwa yimoja thina ngambane siyesebenzisa le gama lenyumba niyalathi kusazana umuntu longa conceive longa khulelwa eSwatini, so it's not a good word kulisebenzisa because liyalumena lisi right. So sithi moyo ngcwele akasinjalo bazalwane, moyo ngcwele uyatala. So awukwadi mzalwane wami ukuthi usinzisiwe uyakholwa kodwa udela umthandvo. Never. Ayabozana ngiqinisile ngema ngizimsime lapho ngahlala kuze kuyophuma inkonzo solo ngimela lapho ukuthi angeke uthi usinzisiwe mbamba ungenwe moyo ngcwele is controlling you, control moyo ngcwele ngoba phela abazalwane ngazimukele Jesu. Yabona ungamukela Jesu bekise uma wemukela Jesu bazalwane kwenteka kanje ukhanzakala kuhleli wena nguwe lohleli la situlweni ucontrola steering isibanjwe nguwe athi angafika Jesu moyo ngcwele ubese wena uyakhwesha bese uyahlala moyo ngcwele athi angahlala moyo ngcwele bese ubamba steering
buya mfana. Uyabona esitulweni. Kwashaya ethele phela boy. Beka nje sibonise mfana. Asincikisani lesitulo namoya ongcwele. Asishare. Lesteri akasibambi moya ongcwele na usibamba. Kodwa munye lofanele abambe steri. Ngulona losathethe if ever wena uvumele Kristu abuse impilo yakho wathi nikela kuye wangena lo wena ukhweshelekele ubese wena ubuya la bese moya ongcwele sohlala phambili so yayidrayiva inqola umsebenzi wakho wena kulandzela lona lo driver ko wena nje wakho kunandzela wena ulandzele moya ongcwele uve ukuthi wathi kuyalumela kuyashisa kodwa la bese banene ukuthi nginikele konke kuwe babe noma inyama ilwa ishaya but senginikele Nkosi kubeka mina will just follow. You follow. Sometimes you follow with tears. Sometimes you follow with pains. Sometimes you follow with complaint. But your work is to follow the Holy Spirit. Follow the Holy love. I'm saying one time apart because send me get to take over. Umangabufuna moyongwele angakubeki akasuka ubuyele wena apheshe emeteleni. The Holy Spirit. Umsebenzi wamongcwele bakithi ukhiqile. The fruit of the Holy Spirit. The fruit. Sibuka thelo tamoya ongcwele. Anti sikhuluma ngomongcwele bazana. Shilo kulevikele phela. Bengifuna levikele phela sigcine khona bazana kodwa bengifuna sibuke lokhu sibuke ukuthi maybe sitayibuka lethi le party le la sibuka khona imisebenzi yenyawo. Sitafika la. La khona so tawubona ukuthi kanti vele kunje. The Holy Spirit. Ayibonge Nkosi. Thelo tamoya longcwele. Yabazalwa. Jesu yakubuya. Amphithi. Jesu bazalwane uyabuya. Angisho ke lokho labadlala ngabo kula ngisho lo wa Tuesday noma Wednesday. Antu khona labathi uyabuya Wednesday noma Tuesday. Hayi lo buya kwa smart ukuthi uyobuya nini. Yena mbamba asitshelwanga ukuthi mhla kabani. Laba sebasitshelile ama date nawo konke. Hayi ke lo. Uyabuya Jesu. Everyone must be ready. Uyathi ukuthi bazale ngongcwele angabuya lo step ngekhathi. Sima, makasathanza mfethu Jesu angabuya sengayiqedile Bible study. Abuya. At that time. Uma nje umphi Kristu asavelile abonakala ukuthi na umphi Kristu. Ngizothala umuntu yabuya. Yawubetha. Hayi lo labakusho. Yebo tibonakaliso tonke sesitibonile lethisho ukuthi ngizothala umuntu ngabuya kodwa khona lokusesebe. Manje uma ngabe singenani ngitawubuka bazalana lapha masabuka letitholo tamonwe akusho ukuthi ufuna ube nesinye dinenge ngabona njalo bangenteke enceke ngibale 9 ufuna ube uwedwa nje ube nato tonke ay kodwa bazalana ngeke ngitshele yebazalana ukukholwa kunzima. Unzima ukukholwa. Fonza manje.
verse 22. Yebo mama, ziluthando nokujabula lamonqwe letinto titfolakala umuntu lona monqwe kunejabula nokuthula yakunakela kuthuleka futhi yabona nje ngiyabona nje nami ngikhathele kunenye iphithiphithi engqondweni ojana into lengenta ukuthi ngikhone to keep on to move on ngive kumnandi bekukhola ngive lokuthula ngongcwele athi ngongcwele wentando bazalwane uthi ngongcwele noma ngawushayiwe uhlaselwe kangakanani kodwa uma unomoya ongcwele lelivokotho nabo konke kungaba nabo lokomzimba kodwa na umuntu wami phansi awusuka ngebele uba nenjabulo lengakhazeki nemangala lungeke uyikhaze ngoba umsebenzi wakhe akawudethi ngongcwele umsebenzi wakhe wekwenta sure ukuthi uba nenjabulo nekuthula noma sikupheka noma sidelelwa kodwa moya ongcwele wenta sure ukuthi irresponsibility yakhe ayifeze that is his responsibility umsebenzi wakhe laniketwa wona ngongcwele yingakho umuntu sometimes angathi uyakhuluma ushonelwe uthi ngikhuluma nawe kodwa ungeva ngoba usuku netinhlungu kodwa the Holy Spirit uhamba moya ongcwele yofika to the deepest of your heart afike lakhona kunalisizi afike ngongcwele bese asathi futhi ubamba kanjani Nkosi ngeke nje uzumchazele ukuthi ufika kanjani kodwa na uyafika ngamo nemuntu asimaki umuntu uphenduka kanjani kodwa moya ongcwele umsebenzi wakhe lawenta to convince a sinner kanjani angathi kodwa nangibone tono kutana ngabona kumfanele kumamubele Jesu Kristu amen singamlimati manje unalini ngoma ukuthi bazalana lapha ngiyabona ushotha baya ethi ngisize moyo ongcwele ngingamdabukisi omuntu tuziwani ekuhambeni kwami ngisize ngingamdabukisi ngongcwele lo muntu tutwayo endleleni ungaqali mntakababa ulahlekelwe isithelo samoya ongcwele there is nje ungazuthi impilo yokholwa esikhathini lesinenge ukhanza ukuthi inawo lama question marks kakhulu it's because we don't see the fruit of the Holy Spirit. Because when we have already declared ukuthi we are a born again Christian, the expectation here from getting is to see the fruit of the Holy Spirit. Because when we declare it, when we share it, then we are expecting to see the fruit. And the fruit, if we never every season, it's a winter time, produce. When a drought, produce. I'm not there when I'm produce. As a believer, I'm not there. Produce never. When you find a producer, jalo. As a believer. No, when I see, shall I call it?
shito njalo angeke asihlala phakathi kithi yena inyama kuthiwa seyikhathana silwa nayo uyabona nje longa ngilwa nayo I was here in the morning, early in the morning, before 5 o'clock I was here. Ngenta ndo ishaka so lo ngeveta yona angisabuswa ngumwe sengibuswa ngumuntu manje isha ngizengijime wena mama kumkhanzi impela ukupopole ngefaka ngathi usuyaphila lo mfumo ngathi uyahlala uthi ngiyandwa ayithatha istubborn benjalo very stubborn lo mthitha lo very intelligence yakho angeke never. The only one who can defeat and destroy and win your heart is the Holy Spirit. Naye ayengengane kuvunyelwa. If nabona uphivumela wena ukuthi unawutentela akalwi. Bebe asenza indlela yakho mphela baba yena enenjani ungathi akekho abona bebo bathi abantwana thatha Nkosi asho njalo bathi thatha ucopolwa nako ena vumelani moya longcwele adale. Allow the Holy Spirit to produce the fruits: love, joy, peace. Noma ngabe Nkosi uthanza kangakanani ngeke usitalise tithelo tamonqwele ngeke usinike never ngeke nje nabandle sithi asiyeni kumfundisi bazalwane tithelo tamonqwele umfundisi uyabapha nje abantu bayatithatha never. Is the responsibility of the Holy Spirit. Ngoye lotala kulokhicita he produces the fruits day and night. He produces. Ingakho ngishito ngathi atiqhamuki noma ngakubani kodwa nakubo bonke labadelwe kabusha babusamongcwele noma ngabe ingane encane kangangana mama bebosisi noma bobhuti bobabe bomake bogogo bomkhulu waba namongcwele. It's a must to give us the fruit of the Holy Spirit. Give us the fruit. Because it's fanele ukuthi bona tingawu phela. We have to message God. Nanathi thina lesitaba endlini wafika Christ. Bawona nje mina ngataba endlini lehlupheka kodwa ngane la usiziswa. Kwase kuyaphela lento yajutshwa lento yokuthi ngitaba endlini ngoba yini sengiqala isiqalo lesisha asisakhuluma yesterday sesikhuluma namuhla funza mama uthule lapho nje ngivile ngisuke mina ukuthi angiphume ngahamba ubekela le fruit phela bazalwane. Bazakhuluma mina ngikhuluma ngamongcwele mina.
Ibazana siyamdinga ngongcwele bandleni. Siyakudinga. Ungathi ungahlabela nomhlabele bese uqimete nje. Lamehlo ungaqinisi. Qimete kancane nje bese ubuka ezulwini. Sibekete. Bayathi ukuthi kukhona abantu abayawuhlaselwa baze bawungena ethuneni. Kukhona abantu labangeke mayekhumane bayi-enjoy impilo yakho. Kukhona abantu impilo yabo labayawu-enjoy yabusizi nenhlupheko nebuhlungu toti athi uNkulunkulu kukulungele lokho. Athi iportion yakho lenkwabele yona ngikufundzisa kungadetheli kwethemba. Bambala abantu abangena ezulwini. They are very, very few. Ebazalwane bambala abantu abangena ezulwini. Ngitshela mina. Very, very few. Amathi bekashola ndona bekafanisa ngena ezulwini akufanisa nengena kwelahashe embotsheni enyakithi. Yabona indzaba le kholwa kusiyo le. Akusiyo lento lena bafana bami. Akusiyo le. Yabona le nisha. It's good lo imnandi ukuthi isontweni yabona sibenje ube mnandi. It's good. Umnandi futhi nayo uyishaye bafana bami yabona le anyathi phela ngithi ngishaka la. Kodwa yona le nishaye lize ngokuqeleni bafana. Mase bafana naba bacheka bafuna kuwa. Umbona phenzu bafana vuka. Uthi umbona umfana go agoba shona phansi. Imnandi kodwa uma ngabe uphethe ifanele. Uma ngabe moyo wena busaphakathi imnanzi leyo imnanzi it's good siyayivumela ayenteke kodwa uma bese ubanjwa ngena bese ucabangathi siyangena ngale asungena ngalena mfana wami sifuna sithele soyishayile ozonda nje ubona imnanzi ukuthi ushaye kodwa abahlele esidalweni beketele sithelo samonqweni beketele ebazalwane la mhlabeni la sibe khona lisithe iBhayibheli siyawuhlupheka lithe siyawuhlupheka sidingele sizondwe kodwa kufanele sibeketela kuthini ukuze bese gcinene ungasali endleleni
ungacabanga mina ukuthi kumnanzi konzima. Konzima kodwa sesabeka konke. Sesabeka konke kuye. Sesabeka konke. Inyama ifuna kuyokulanza. Anjalo ke sesabeka konke. Beketela. Ayikho into libuhlungu njengekubeketela. Ekubuhlungu ukubeketela bazalwane. Ubuhlungu ukubeketela. Awuthola umsebenzi. Cha beketela sisi. Beketela. Ubathi ngiyabeketela zebe nini? Beketela. UNkulunkulu uyathi athi yabona ngale sikhathi sekuthiwa uzebe nini? Suke sekusebenza ingcono. Kahle mama ngosam beka kuJesu bekethe he knows the right time he knows ubathe wena ithi ngoba ingqondo la ifuna ukuthatha off sinini leso sikhathi lesiright mama nathi bekethela mina ukhuluma la kumuntu uthi lo ngiyasohleli more than 5 years awuthola umsebenzi unesitifiketi lo muntu ithi nyama kukhona lokusheshsha lokumentela kodwa uma ungumKristu unamoya ongcwele sesifuna kubona sithelo sikubeketela beketele bahleka uyihlekisa bahlekisa balahlekisa nawo abantu sitake simone lokula bese wena njengemntwana kaNkulunkulu uthi iyaziko isoni sivela but I know you will. I know. Ngithi something bekubeketela. Uyathi nje sibona abantu labanengi bayalimala bayawa abantu abashaluka naloka kwente kulahleke beketela. Akukho beketela. Bafuna into that fast. Now, makunenteki manje. Shotha yikho le. Na ufuna ngizama indlela lenye letangentela fast ngoba ngeke phela. How Lord? Mongcwele. Holy Spirit. Yekuma bekethe. Nekubele. Yini ibele bazalwa? Mana ngisichazela igama lebele. Siklarifyele kahle. Kubele. Kubele. Yeka bubele ba iti na bubele ububele phakathi kwayo so phenza umphungile phakathi kwayo so ngibulele again isiye manje sefuna angisathi isiye luvelo okay uzwelo sithando sami sifuna ukusho awusho masebani ya ubele musa luvelo funa ube neluvelo sithelo samongcwele ube neluvelo
uvelo. Hey bazalwane uyabona seni-understand kahle le gama lebuvelo. Iba neluvelo man. Sithelo saMoncwele kuba neluvelo. Sihe. Nalabanye ba thinzeka makunengo thitelenteka. Yiba umzalwane ube nethinzeka. Thinzeka ube nesihe. Sisibu. Sihe. Igama lesiyangiyeke. Kuba nebubele. Bahawukele bantu mangabe kunemfulo problem lo situations ithe yiba nemusa. Bonakala khombisa kubele. Velana nabo. Sithelo saMoncwele. Ayewuha ngathi bona. Sengena phi kothini? Kanufakwe ngithi uyifake abothe nje umlilo wakhe. But as a believer producer sithelo sebubele. Abazalwane uyadinga lesinye isikhathi ukhiphe ngisho imali ekhikhini. Ngoba ubona kuna situations ithi uNkulunkulu makakumele ukuhlangabeke ngesimo. Nganesinye isikhathi akusiyi imali. Ngemagama nje ukuthi kutawulunga sisi. Kutawulunga mfana wami. uNkulunkulu siyamethemba. Mfana mthubeka uthandaza. Ngikhombisa ububele. Angithi bazalwane. Angakhona ikhipha imali anginayo imali lengamnika yona. Kujana emavi kumkhuthada. Emavi ekumcomforta. Athi makahamba ahambe nento lengetulu kwemali. Athi noma kuphi la khona kuringe namagama athi ukama ngakubulala athi ukuthide babe mavundla mfana qhubeka uNkulunkulu nawo. Qhubeka. Ajikiswe ngeli gama lelo asayofika esihlahleni ajikiswe nje ngeli gama babe mavundla elder uvete sithelo. Yebo mama. Funze lesiswati. Ngiyabonga mama. Ngiyabonga. Awufunze isiswati. Nekulunga. Yabazalwane yathi ukuthi kuthiwa kulunga sithelo saMoncwele. Leni kuthiwa isithelo saMoncwele. Nathi kusitonga lethembu letikhulunywa lapha. Mkristu bakhuluma Jesu baba. Bakhuluma uJesu wonke. Awupenze uthenda. Nekulu. Kulunga sithelo saMoncwele. Kulunga. Silungile nemzalo. Unangomthatha. Silungile nemzalo. Sifunde abantu masengalunga. Wahlabela umntwana ulungile baba ulungile baba ulungile baba Moncwele lo. That's the Holy Spirit. Ulungile Moncwele, umnene. Ulungile. Uthi ke umbhali njengoba lungile Moncwele, nine nabazalwane thelani isithelo sekulunga. Isithelo sekulunga bazalwane. Pastor, awukesibona isithelo sekulunga kuwe.
ngoba phela ngisho noma ushumayela kente kube into lesithelo ube mdlambelo mdlambelo lemfundisi wehlipita big abantu kahle sifuna ukubona kulunga kwaKristu kuwe ngoba sithelo lesi angikwazi ukuthi ngingathi ngibe kuKristu Jesu igwele amandla amoncane ngibede kulunga manje bakemthetho yamboza usuke lapha ekhaya kwambe uthi awu nasi sihlahla semo-orange uye uthi awangiyokhala ngemafruit uthi uyafika ukhala ifruit laphana ukhanza umhlovo uthi uyalithatha uyaliluma libabe njengenhlaba ungaphatheka njani phatheka kabi yabazalwane Jesu uma afika kithi niyazi ukuthi Jesu njalo Jesu uyacheka njalo ulabanye Jesu disappointed uthi kuyafika wakhanza kubaba athi ukuthi angihlanyelanga lo baba moyo kwela kayuza produce info lebaba kolengadleki never kusuke ngomncane but Holy Spirit uproducer info lemnanzi leyakhako ngoba dani letithelo bazalwane to build the church umtimba waKristu hey ngeke bazana manje bangehlula manje bangehlula mcisi bangehlula manje uyabona sakhiwa ngendlela lenene sakhiwe sabanengane inyama sitawubuka khona lapho chapter number 5 sitawubuka maybe sitawubona la sitawubona khona umsebenzi enyama sendalela manqoba munye Holy Spirit uma nje siyawumlalela bazalwane bonke ngikutshela iqiniso sitawunqoba uma siyawulalela nje monke umlalele nje ngoba ngomfele ngekho ngimthanza ngani wenza nje monke usuke nje monke la bese uthola lithuba uthi uzohleli uyabona masohleli bese iphumile inkonzo uthi ohleli uthi uhleli so wedwa noma uyahamba usembhaqeni noma ulele bese uyakhuluma athi ubonile lapha ukuthela lapha ke wena njani bese kuthela manje wena uyacorrect manje lapha wenteleni manje la uyithetheleni lento lena lapha ambobisela lento umzalwana kethi nje ushumonke ukhuluma kancane wetwana phela ulele noma uhlele noma ya ayende ubathe wena ubese ugqokelana impahla uyigcokelele esomfeni uyifakelele impahla hayi ngoba longalemela kuwe uyifaka be right athi mama yakho ushesigoma nje simlalise emlaleni uyasho ugcina uyithululile impahla bayibeka lapha yana ngoba ngicithe this one is not good now oyilo lapha angifuna ngisumfundisi impahla ngiyanibethela ngithi ngonzo ukukhuluma kanjani akhulume mama ubese uyisukela njani eshumayelo le usashumayela le kushido noma kukhona boyokufeza wayo
That's the Holy Spirit. Ingakho kuyingoti nathi bazana ingakho kuyingoti kumala ngoba la uyabudwa la ufika ubudwa uphume wena ubone abazalwane balele phasi bagiqika athi monto le yini lo oyikhuluma lapha phume u-excited wena abazalwane bakho man of God awusuka Nkosi wasikubulala mfundisi awuyinto enjena mama untombazane awuphosi wasibulala mfowethu uNkulunkulu wasebenza ngemandla ngawe akhuluma ingcono ngoba emotions abo athathekile beva kumnanzi bekukhipha emavesi ukhipha tingo umshado kanti mongcwele ukuthi what are you doing uthi uyafika uhlala phansi endlini athi mongcwele okhulumela bani noma bokukhulumela umiyekelele lo bekunikele hayi Nkosi so bathe ngibona ungazuthi ayinayo ivava vum ngabona ngathi ngidinga into lenevava vum kuzinto bathatha ibathi wangu ibenyuse babe athi mongcwele no ngubani lobambe steering nimi noma nguwe libandla labani ngelakho noma ngelakho ebazalwane kunzima uyabona babe mongcwele nje awulalele yabona ngeke kwenza umthetho ngeke uyakuthi utositshela itori la wena yonke sijabule labana moya bayeva laba ngoba lethi uvela uyive nje uyive no lo nyowe bese uyaphekela itori haleluya kodwa na ufa ukuthi deep ukhona lo ngazuthi kunenkinga khona manje noma ungatholi kahle but ngathi khona la kune problem khona somewhere akona kuyashumayeleka kodwa abantu kwentekana manje uyathi ukuthi yethu beyifanisa ngiyasiphakamisa isiwiki sethu kodwa hayi kanti inkunzi igejile ithethelayo ivesi yangathathi lenikwe kona mongcwele usiyastruggle mangivoma khuluma nanko benze wena kuze kuse hluthi ungatholi inshumayelo nibathi ngoba abantu bayabaqala ukuthi phela kuye Bible school vele hawu ema message nje agcwele kuwo why Bible school anti lutho engakolibika kusuka ku Bible school eBible school nje usuke soyoqeqeshwa ukuthi umbhalo uhlatiya kanjani libito uthola ungayi Bible school suke esikoleni sesolungiswa ukulungisa mona kumele befuna bese uthatha indzawo ngisho kumele ngabo ubo check ingo before uyikhuluma check consult aqala monce kungikho inkosi ngisasho khona ngisho nomthandazo batshela mona futhi kunema levels ngisho ngicela amathi niwenda njalo bafowethu ngisho uthandazo abayikho kuba nema levels uve ukuthi kukhona ilevel esemwe ube angathi khona lo afika kule level la khona uthi ithi ngono khawula ukuthi akasakhawulele wabafika la uthandazo ubathi uve ukuthi nawo ngathi ngabe ngikosami ingondisa ayisemthandazini sengambile kodwa na uve moyo ngono sorakhita uve sonabo kwehla ubathe ngiyakhawula umlalelo ngoba sukathi yena ukuthi ufulela kufikise kunelizinga leli Holy Spirit. So thirteen mama. Sister 13 yeah mama. No kholeka. Ngiyakholeka ufunza mama S. Ngiyantela bazalwane ukubhalansa isandla ngingaze ngilahle. Ngiyakwethembeka. Kholeka ngiyakwethembeka. Ngicela ngene evikini intaba. Kwethembeka asithelo samongcwele. Uthembekile yini wena? Kwethembeka sithe. Yabona nje uma kangethembeka sesiyaqala. Livangeli lakhe. Asesibeketele kumbe kusahohloka, kusangihohloka. Kwethembeka. Asume singathi nyawo.
wethembekile umsindisi wami wethembekile amalanga onke silangaye sisiswa nguye yena uyasinakekela yewe wethembekile Jesu oh msindisi wami yena wethembekile malanga onke siphila ngaye sisizwa nguye sisizwa yasinakekela ke uyasinakekela yena wethembekile Jesu wethembekile oh msindisi wami yena wethembekile
siyabonga wena wabetha amanje ngubo uNkulunkulu ongcwele izolo isihlalo sakho sobukhosi hlaba uyisinabelo sendawo zakho uNkulunkulu akekho njengawe impela Nkosi wethembekile Baba wethu onamandla eyikhathi zonke uNkulunkulu wethembeka ukudla kwakho wethembeka kuvuwe Nkosi uqobo ngegama likaJesu uKristu waseNazaretha akekho Nkosi onjengawe uNkulunkulu akekho Nkosi nongafana nawe akekho nongalinganiswa nawe uNkulunkulu wethu onamandla ngegama likaJesu uKristu waseNazaretha wena uNkulunkulu phezu kwezinto zonke naphezulu kwendalo yonke imvelo yonke nabo bonke Nkosi uvele Nkosi ngenxa yobukhona bakho nguwe Nkosi owenzile nguwe Nkosi odalileyo ngegama likaJesu waseNazaretha lithi izwi wamenza umuntu wathi uNkulunkulu wethu onamandla kakufuze ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha wathi noma engasakufuzanga Baba wethu ongcwele isitha sesibekile ubutha phakathi kwakho naye uNkulunkulu onamandla wenza Nkosi amacebo Baba wethu onamandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha abhala uJohane athi bheka uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade ngokuba Nkosi ukuphila kubuye Baba wethu onamandla phila ukukhanya kwabantu ngegama likaJesu waseNazaretha ngaye sebukela Nkosi umoya ongcwele ngaye sebukela kwaba umusa phezu komusa ngaye sebukela ukukhanya ngaye sebukela uphawu ngegama likaJesu waseNazaretha awu Baba wethu onamandla nokuba siduka Nkosi kufika ukwadukiswa kodwa kunophawu esalwamukiswayo ngegama likaJesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ngegama likaJesu waseNazaretha ewashumayela Nkosi Apostle Peter Baba wethu onamandla he preached an ordinary sermon kodwa lithi izwi because of the presence of the Holy Spirit that was poured uNkulunkulu wethu onamandla upon them lithi iBhayibheli kwaphenduka Baba wethu ongcwele inkulungwane ezintathu ngegama likaJesu waseNazaretha ngokuba Nkosi singenze ngawethu amandla kodwa uNkulunkulu wethu onamandla sidinga umoya ongcwele egameni likaJesu waseNazaretha yena wasikonke yena ohlala inkatho kaNkulunkulu ayibuyise ebandleni siyabonga Nkosi onamandla ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu sekhanza Nkosi moya ngcwele hlala kithi uNkulunkulu wethu onamandla ngegama likaJesu waseNazaretha ukuze Nkosi nasekukhonzeni kwethu zivele Nkosi iy'thelo Baba wethu onamandla ngegama likaJesu waseNazaretha njalo uthande ebandleni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha uthezwini lakho uma sekufika iy'khathi zokuphila siyakuzazi ngokubona ukuphola kanjani njalo uthande ebandleni ngegama likaJesu waseNazaretha siyaba nokuphola kwalo njalo uthande ebandleni ngegama likaJesu waseNazaretha Baba wethu onamandla sicela ubekezela Nkosi ebandleni uNkulunkulu wethu onamandla kulula ukuyeka kodwa Nkosi uthe uNkulunkulu kunesithele siubekezela kodwa kithi kulula ukuyeka kodwa siyayileyima ukuthi sikuwe siyamleyima ukuthi uhlezi kithi hawu Baba wethu onamandla selekelele Nkosi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba wethu onamandla senze Nkosi sithethelele uNkulunkulu wethu onamandla ngegama likaJesu waseNazaretha bekizawu phakathi kwethu ngokuba wena weza kithi ngenxa yezihawu weza kithi ngenxa yomusa simele Nkosi kuba nesihawu phakathi komunye nomunye ngegama likaJesu uKristu waseNazaretha siyabonga Nkosi ephakemeyo uyinkosi enamandla uNkulunkulu phezu kwezinto zonke uyidwala elimineyo uNkulunkulu wethu onamandla ababalekela kuwe bayaphepha uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha nasogibeni lomkhumbi
uyabaphunyulisa, nasophathaneni abubhubhisayo uyabaphunyulisa, nasesifeni ehamba ngemini uyabaphunyulisa. Baba bakho, Baba wethu nabantu bafukamele njengenkukhu phansi kwamaphiko. Sikunika udumo Nkosi engcwele, egama likaJesu. Qhubeka uNkulunkulu wethu namandla, qhubeka Nkosi engcwele, qhubeka benziwe izinto zonke, qhubeka benziwe kuhle egama likaJesu. Sikunika udumo Nkosi, sikunika udumo wena obenyezelayo, sikunika udumo wena okhuluma kwakhe abakusile bathi njengokuduma kwezulu, sikunika udumo wena entabeni sakhe kuphaphana imana, sikunika udumo uNkulunkulu ogcwele egama likaJesu waseNazaretha. Besiyini thina sonjalo Nkosi uDavide, uthulile umuntu ukumlandele kangaka enhlozane yomuntu ukuzithathe kangaka egama likaJesu waseNazaretha. Isobe lingcina lisemdala wathi amalanga amaseyababa, wathi akaze ngambona okaJehova engcoliwe, wathi I never saw him begging for bread. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Bless you, Lord. Ngegama likaJesu. Akuthumela wakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Ubofanele Baba wethu namandla. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ubofaneleyo, ubonileyo, uyinkosi. Ngegama likaJesu. Akuthumela ufanele Nkosi. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ubeka Nkosi uhlale nathi. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Ubeka moya ongcwele wakhe kithi. Ngegama likaJesu. Bantu bakho Nkosi uSiyile. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Bless you.